Onuado for Osheme. Within the Bishop Dr. James Kwesi Ado. Na metwe wadwene abase bi ho. Ene say program for Froya Aba Attention TV. Ya to ni din Abrabo Asetena pa. Me pese wo twe wadwene ba program no na e hira nkrofo bebre na ye program a wo hwa wo beso ahwe bi mu. You see, just watch it. Abrabo Asetena pa. Wherever you are in the world, it's a powerful program that will help you. Share and your money be a say ye kasafa asofo ene omonyuma asofo yerenom aware mu nsam ai na me say me ne osofo maame obapa obaso no aye frɛ no Reverend Mrs. Antwi hi Mrs. Shiano na wankasankasa wa Abrabo ebe kra behwe. Look, don't miss this program. It's a powerful one and I invite you every Wednesday, come and let us study together. Thank you. See you. Ashafoni etiefo mama kwa ba eba attention so ene ukwada na be ahase aye dikedika hihyehe engosra esane wa attention live where she am queen of mami ekwiantwa majimedwa mede ne queen kan of mami ekwiantwa ni abafre me bia meje osododo ye hia ye betotwa adwen ene adwenche ba betwetwa eye ene ye mabu a ene omo oman omo yie yo ene de ye omo wie yo na ye ba behwe se de be ya ye be hwe na niema atutu yie e wo mabu no abrabom enti ene ye hia se ye betwatwa adwen sai na me kai se dwumedia wo hwe dwumeku eso ya se eye NYK3 service for na eso ya se ye be dwumedia wo so obenya bia hwe omo ye bibia na me ka wedding cake pastries meat pie bibia otu badin bibia pe bia kama oba aduane side nso a ehon so omo hye ho omo aduane de yie pa nyame aduma ye de bibeba ha no mapamfo aka hwe no mankasa omo so mama munkra mo hu ene ya chance na asa na meda mapamfo a kire no de se metwa me ho abasese a the program a wo hwa wo beso ahwe bi mu. You see, just it's a powerful program that will help you. Share and your money be a say ye kasafa asofo ene omonyuma asofo yerenom aware mu nsam ai na me say me ne osofo maame obapa obaso no aye frɛ no Reverend Mrs. Antwi hi Mrs. Shiano na wankasankasa wa Abrabo ebe kra behwe. Look, don't miss this program. It's a powerful one and I invite you every Wednesday, come and let us study together. Thank you. See you. Dada mapamfo edi achemu me wo ma me ba akopɔ no de bia no ye ta hia no ha ye ma me Philomena ampofo a wo God's Restoration Ministry emekofo nyina ma me emekofo nyina ma me ena ye wo ye ma me ba akopɛ Lady Reverend Victoria Frimpong our that great kingdom ministry ano ono so ha ena ye wo ye papa one and only anointed man papa ba akopɛ papa Bishop Dr. James Kwesi Ado ono so ha se a tese ye hia ye ba betwatwa adwan fa enne ye mebu no nti we ye semre ye bekɔ ye de mana sha se de but we de mekɔ me papa ho na mama na akwaba daddy akwaba yeah I know akwaba ho ayefe that's ye de nyame ase mami oso akwaba mama ve wa be gwa ye so ya we feel o se mo akwaba kese pa ene wo fa ho dodo aya na we tete daddy dodo ye de nyame ase nyame ngosra ne egu so a me say o sha atare 1 cedi kura na wa yesenia o ko fa 100 million any price nyame na aye nisa nti I will go straight to daddy to our topic and then embebu no omo wie ye ma mehwe omo say side de bi na mo send ye be ya omo wie ye no ebekọ anim na nda ye hye nti meko straight to daddy hello akwaba bi yeah na papa say ye ka say obebu ana say youth obebu a sankrofo no omo ye hefo yo me den chia ema ya hwefo nyina na me da mo asese mo kuso a mo hwe ye na nyina yesu ade yo ye ka say ema bunu a ana oba bunu a
obabunu ana obi a ye ka se mabunu a enkrofo ana obi biara wadi beye efie enson okay ekwa kosi efie aduonu enum okay omo ye from mabunu okay free efie enson ekosi efie aduonu enum omo ye from mabunu efie enson ekosi 25 years yeah that is how who sisi who so we youth pa ojina papa just when you 30 kra woni 30 no oh but the last cutting point you know up to about 35 for the that is it's a way for you for no kra oh adulthood okay 35 there now we have you okay yeah me papa say wo 30 a won ka ho papa ya adi kakra and then as me that radius won there echiam say na wapeka I mean say that 30 dey e do meka papa mama say 30 anka consider kakra na ke yen form wuram okay me mama be adwen e wo e fan so okay but me say obeka sentino okay me person me ka ho no but me yatu okay me yatu pa e dey consideration me yatu asa na e say yi afrim bisa e koye mama filo I was mama say 30 enko so 44 be consider hey I say life start 40 okay so you 40 your baby we sure hey me dey aka me papa be ya agi o okay papa me sa ko so bi emebu ene omo wo Ghana ye ka say meko ye be ko straight to aban ho ye be wura aban mu wo say ye be to aban mebu na omo de omo agim se be bi mu kra hwere omo kwa because of omo pay good president person bisa say enne no aban no emebu no ho e wo no mfaso a wo so ye bibi e de bo mana okay yo me da say me say asemisa wo bi say hu hia pa na me tenasi hihye mankasa me niema me hwe okay ene ne koso no mahu say ye krom ha Ghana ha no aban enni hihye pa bia ma emabunu tawo Ghana no krepa na me kan if you say emabunu ni omo asetena mu nsem aban hihye eniema ade a meka say aban ye fa magunu ho edim kase pa ne say bia sports bia school ball boni eniema say na do say aban di no gym na ye di obi akosua ball ne de na kwa bulu chiri onko ball so the aban benye skafi wonti no de omo ani wo ho no sika wo sa ho sika wo no sa ho no nti ho nko na aban ho nko na aban ani kokese but emabunu asetena mu ni omonkasa wo mu enkoso ade no de be say no aban yi nani afi ho chen first be ye fie dio no achi a na emabunu ko school kura na outumi say school a wo ko ino nim say owie ya na djuma ye ready to say aban yi nani afi emabunu so kura so ye wo ministry of youth and sports. Wow. Eso se si a sports no nko a ho ne yehwe. Na so ye hwe youth no so mo Abrabo. Nti e so chima. Any minister of youth so. Ye wo minister of okay. And I because say your ministry of youth and sports. Okay. By youth and sports no. Ye yi youth no omo asetena mu ne omo anie mo mbeye. Afi ho na sports no nko a ne ye ni akoda so because ho dey sika ho. Okay. Marquez na kobobo. Emmanuel Chua kobobo discover ba abedipele omo koba se ho na sika wo. Nti ho pa ho asem ye ka. Na so say youth bi na mabontin so no movie no ye ntampe na de say ban be se obra betena se ye de adwuma shon so de never. Eni ho bebre. Sana mi ho. Bida se papa. Me ba ho. So u se papa de ntampe bi be shem. Na wo be hu abamu abia na sebi. Wa chichi bibi kakra. E wo na pampom. Mpacho aban ni bibia se na ye di wura aban ho na. Aban me ye sure say ye adwuma se na di we nyina aba. Sebi mama wate adwuma na sa abamu abia ba na wa ye ni tisa. Ufa. Adentia.
share na parents no de bana unso uncha suban pa nipa ye share the awareness so ya me pen no sharp as ye ka eya so bi e ba unchenya o share na fama no e ma wo de hu no nipa ban ye e bi kra na afa no kama adwena e wo ne tinu ya papa den so o share na ho sisi no go so oba o share se de wa ni timu ba bi ne mikada ne se de bia tattoo ne tale hye ne bia ntempa wo tumi twene man se ne be obe onye ti sai no man no kan e ma ye ka se nipa we okresu bampa ti no oba edwo fa na dwuma ma e be ye de so beti ma fa sa akwala no odwuma sanse esu ne ban no de bai no e din kan eyi no esi nchen ansa no no aye ba wo nchen ti me ne betimi aka ho no ti no e ya se de ma ye mpanifo no se yetimi hwe sa e ho no enye ye nka nkwa aban mu nko abebre awofo wo ho asafo wo mu chefa awofo ne asafo no wo mu chefa na oman no sanse akwara ne chance free na oda benyini se wa fa ka no de free 7 years up to 25 daddy yes until for 7 years up to that time no 7 years e ba no e ya awofo adwuma ena e kura atete nti kwan a ba se kira kwan ne kwan no nyina wa mfiri hu no se awofo ne tumi ehwe kwan pa no de akwan so a nimpani mfie mu no sa 25 years no we school betu okwa abanju e betu afa because of say the sooner ne ban no esefata se yetumi agine ho ne mom se wanya atrenche papa ahyase no na afa na wratafo ya ncheche no wanko youth ya ncheche omo nipa usu no ban ne ye bi ne se ne se fa ho a ono anante na kwanti se de ope nti nsa akola no enam se ne pen no ye jama ne kura de nti sa no be ni pedua no nti no obeduru aban na be den se be fa se ye fa wodwu o afilo ye aban mo na ho ye de pa e me pese ye mpo ho no ena ye ka se pani bi hwe ya be possible se pani bi e hwe ye ana se minister bi e hwe ye ese mbisa se kwan me so na se ne eken obi abi na dwuma na obi beba no aye ni ti se be wa ye no basa bibi eni wa aban betimi aye sa mmemu abi e so se nye omope ena ema ne basa eye bibi nti yesi bibi anko kan papa ya na enje chede ebi bibi nti na ma mmemu ani santi den na sebe wo kakakrafa aban side won emwa yema edase echia atensin tv juma ifo na ne ahwefo yemebo no na ka first dread no na eni ho obehu abrante kama no watwa ne ti fefefe uhia na efe esuene baene no dread na aba na omo ye eyeska like eyeska se omo ji omo no ma ya na se emrante na ye dread ni nyina ye ton efu a omo twa ni no oh chechemu ye twa ton nye so ma ye ne kwa na omo ye duru ba bia ye twa mo ko twa na waton eyi a ne boarding 2005 yes kapa antina memu wani nyina atu o mane aguso no na se na mama ye ka no eje se yawofo no ye wa adwuma yo ye krokro ye ma no ne ye kasa no ye ma kasa ne doso e wo fie ma ye ma no e bebo amasa de no akofo e kire se be ye den se ne bi adwuma na de se nyu ya ba na meje first ye hu bibi se ya e den subaboni bebre ye di obi hu so ye kronfo obi hu so ye twutwasem obi hu se wo mu ade be na ho kire wo Ghana nti no afa wiase afa na nya titu kwa na ye Ghana ama youth no abro so no be hu obia wo wie Jesus ya na wa start na wo yes ade no enna musika nso aye ni fie no so ka ho kire no wo ho kakra kasa kire wo ba wonte oni se wo kono di bibi be fie otimi na duane di nti ama awofo no edi nyame bem na wo boa yen enna ye hwe aban no nso a nka enya aban no kwa ne se fa youth no ho ebre to mo ho so adifo bebre wo ye maani mo a mo betini nso abiebie nwuma na youth no enya adwuma ne biaye na masane ma no akofom
me pe adwuma ye na me de wo ya ba na se me tiri nwenu nkwenti wo mfa me a obetwa na me yehu nipa kro na hu se Ghana ni akola ni ana ofirifie we mu o wontete sale metimi aka Kadi bacho ye dwuma ye ni wonti na obe nyi nti na wakotwa agiska bacho kwan papa so no ana tabi enye kwan papa so if you say you fan to say on say rasta and I say person na o moye no ye wo emu ahoro so na mama kan ni bebre ebiton ebi say efusa otwa na wakoton na ma ni biso ato this is able na obi dia jesinity yeah na wato but then person nkasa no nkenya bone but ye mamu ha Ghana no yamfa nhye ye ho se ya dia ye di hye ye ho nti obi ya na se bi bunu se obi a omu ade but me person me kan bi kakra won say environment bia ba bia ye wo bia ne senia e ho Asetena chie nti se obi ukoye bribi na se to sin efa eniema ye gidi ewo ba bia ye chie pe na ye hu se wo nipa boni okay so bia so na onye nipa boni because say me ba ha no pai bota me fa no boy no wa ye ni 10% na me chance yes me ye recording na wo Facebook yeah na boy no bisa me say o ya so for na me say someone can me the power na can you cry media me na me work campaign na say abey media na me you know then na me nyi chire ni bibi say boy no wa yes study in some making you know gitu mu enti me can say person nyo bia obey person bia na ni pa boni obi o wa ni tim come so nya wonye oye you feel so ya wonye because you see am be smart o say obey o say onumu se bi ntampe no okay na se oye person ye bi hu ntem okay nti obi wa onye person no but obe no mu ntampe no eno so wo ho na senia mama mo e ka mi no aban de ni aban be chima se odi ni magu kwan mu na mabunu no etimi ewurawura mu na mo so mo hwehwe mo daachi eno hwa Ghana ha emamu a etu kwan fi Ghana ha ekwa amanone no about 70% of our youth are leaving the country donc mobo so onko Dubai na onko Qatar na onko Turkey onko Turkey ya na onko France so akọ Spain na ekudo ya ko muni abonso no wawu enti die nchi na wo se mabunu efi ya mamu etu kwan se o ko obi krom akọ ya adwuma je amamu menka nya politics mo but nhyehyɛ e wo se ye yema emabu no e wo yama ya yimu no enkoso fine se si aban bi abawo we dey me fa politics kakra no ro aban no say obey one district one factory e ho skeleton ni mi hu bi ba yan fa se nka o kai ko enough ni yesi factory bi wo ho Ablekumanov yesi factory wo ho yesi factory wo ho a obey bu be ne be sorry and a youth be na be sorry a obekwa kotre nu nia wo se ekwa ko yesakawa so nko aduma wo ho inchi onko inchi no me ka aban a se bi me nka MPP aban me nka ndisi aban but aban bia ro beba because those days ye see so kakra ye go school those days no na ye wo shoe factories ye wo babia embabutimi ko sua fitin na dia de obewie technical no ne ye nti obewie school no na MVT ya fa no na wa ban you know ye duma se san ye mi na ya close to down bibia nkoso e na paper certificate ko university every year bia you for a university more than 25,000 eso aduma no way wow inchi no se me ka aban no de na me ka se aban fa eniema ngu kwan mu wahu se si a ye hwe insase na abuyi egu ho kwa nkrofo na ntwie ne guso e na se bi ye kwaja na guso e na wa mo wi nwura no se no wahu e na galam se ye tutu ye se eniema kwa na ye fa nya fu we
cash crop ye fu ni ese samba bu ikogu mu a obi a be adwuma ye be di bia ma bi aka am ya ton yeah anti aban side no de na be so mesre aka sini a ye ma me mo kan ni so say aban mo mo no munye bi mi fa emranche ni maba because o mo bre emba no kra be brada ni se be tutu fo no no in fact the bre adani tutu fo o hwe o Saturday fine o ayi ni ti onye adwuma question is si kan o na we na be bre su na mo mu nti mesre aban wo mse awofo be yo mo di o na so aban afa ni mangu kwan mu a awofo ye no sen kura ni na environment ni nye conducive o be say that's it. Mami, you say ye kasa fa fidie we so a kire ye papa wa ben mu ya ye fa sa kwenda we so anamo so ma ye nsem aye ben akom nsanti bebe ba ye kan ye fa omunduma ni ade kwan ben what is the way forward kwan ben na wo say ye hwa niema ebedodo ye wo mabu no abrabo the way forward no see I said the baba kan semno no ko de atokwa na ye mi sese enti ye wo panim bia ye kan o jene ho ana enti na ya o man no isi o man ni dachi ye mebru no ye se pani to sa ekọ akwala enti ye pani ba na mtasi bisa mo se ye pani fo no jene e dachi se sankola we no na dachi sampani fo we ni ho a wo mo ba be sha nan sankola ne ebi adane get to boys street and Robin they say no money nyina but na be kai say tete wono nipa no real school a unim say wankọ ha okọ ha nti no ono anu say su ni ba say ya ka say dread wo mo twa no mo ton no sa dwe ne kra no e ma ne chin say o so ye no ko twa ton fi say su bo de ko adwuma no ma ye fa no sa ban wa adwuma e ma youth no say u real school a ukomu akoye adwuma mame say ti no onye sa ne ho pasabasa no onye obehwe se obeli bisania okwa adwuma no mu a e be fa but control be any baby akola ni wie school a awofo no enne Asetena yedene ama awofo nti no akola no se ne maame ko so ahwe no maame ntim dey so jan life man no ade ne dikọ pempem e cha no ande ne ho akọbọ we no e cha no de ho akọbọ we no wo se ye mpanimfo e ma ye wo mo ye campaign asefo wo mo we wo mo da wo mo na ehwe na wo mo ma na wo mo sisi ye de mo akoko school agogo degree wo mo furo no ma sa ba sha wo mo furo anti no wo ma aka no me pa de me se ka me nko a me se ka ba to ka ebe ja to na ka wo ma no wo mo ma to che se wo mo ndwene yutu na e wo ma ni mu so se wo mo no se ye benefo no chance hu se dachi sankola yi na eba bebu oman no a wo mo di no ma bebu akwa mu ahwe se titu ye mebunu memo ano amen idum me bi na me du gato baabi na ade wo kanta manto na me ana me ra ho wo hwe se de obu odua de ni apona mu na ni maye asa ni pa no oye be memu a ye de ni ye bibie ye batene mo se adwuma eni ho ni upon school no only parent 18 a contract akoso a be man ma meto abana koma to 30 years to 40 continisa ntini eja life amana okope bibia ye nyame amwa no na nyame so na ndi kaya okwa na Ford no kwa akobo om ene de ko pass problem na saka kwa na wie school no wie ye no aban dwuma wo ho a obetima ye bi mpanifo bi adwuma afa we wo ha afa we se de wo ka asase wo ho ye brofo ye ya ni ye tua ne ka sa ebe ye tin be won wase sa kwa me obekwa akodi sa energy but ni ho ntino sa na ebe ho no youth me bisa question me ama wati me ke twa me bisa ma afa ma afilo me obebu me ye adwuma ba ye adwuma bo so me that tua me 400 600 500 me oba ebo me ti me top pad me ye niema bebre me hwa sa sika no enso nti me le fa sa ho na emwa me ana onye sho se nu nti na ama mental example ehuhu bra no ados na na
youth ni pay no esha enu nti na ohwa na ye yi a na odi afa saa ho no nti ede na woka woka ema adwuma oma nyame afom so abi adwuma no ede na woka an efa ema hu ekire mana say youth no omonye bibi kakra mfa yes se bibi ahabo ayede eni amanso koso nti yebeboa yebesre ye papa no mo ne ye maame no mo manya adwuma na mo so eso youth no asen kakra no se pie no me peje mo kakra ama youth no na mo so mo sa aso mo so ana se mama pie no enya eno nkyere se eyese ukodi be ma bi echi okay bo hobby se wo pie nya eno nkyere se ukodi be ma echi Bema na ukodi na chi no no wo adwuma ba ko ni ma the same pay na no no waje to ono so wa na ukodi na chi na no wo commercial ono so wa na ukodi na chi o dedwe ho anu ma obi no asanso di bia sensie for the dachi ana na wo ba no ntimi nye bi nti enyema bi wo na wo yusu a wo betete so wo betete enyema bi so o pe o dachi de a ese wo tete enyema bi so na time di aboa wo be hwe baby a wo firi okay akosia mansane baby a me firi ne enye nti ese mi hu ma brabo yi ese a metini atera de me maame enu no mintimi mfa me ho so nkoto akwasi me enu e bi ono no e wo no to poposo nti wono ni ntimi enye pe enhwe ono no ho empre ho se obetimi na ye pe untimi ne no enye pe ana mesre youth no so school no eye se obeko school nsa no djuma no se di ska papa obi wo ho no so kra no a na opese osua djuma ba ye maamefo no asemesi ba ko school obentie ba ko school ntime fo so de na ko school e bi nso na hoodin no enni ho e ba fo so de akra no so akọ school na ama enema agensemo nyame aye wadom utime twiro utime kenkan no unyansa no adwuma bi esa de boa pe ni nya kura se den a e ba so so wo komo so ma komo aha on kakra the way forward daddy bremo kakra that's right we are still on the way forward yo have to help the youth okay yeah say ya mama kan ni say me dey kan ya e ma me mo kan yi won say dintia no pai me anase ye ni abra ye ka safa youth na asem no ne aban ene say won Ghana ha no awofo ade o awofo bre ano papa no bus trotro mu no koseka na tudu hono mu me emma bi emmokofo mu tomako nhumra chepe 430 in fact abache kolacha kwa ko echiru yo mama we faka ho mama 132 okay 2 o'clock na ma jina kwa kantamantu ejina joma o twen beko atwenya ado 4:30 de sa ade ache 4:30 de yen ade ache yen e kosa 4:30 jendi no kwa se me plan ma che to joma wo fuka edumi faka me hwa am se ka 24 ne bia driver ne mate no mo ye mema yake na ye ma obi kura da ho atwen no man ansana nzaka baba no kwasem what was it medase we dey atubo kwa mama na ohwe mai na omuye ni nyina asem bisa ba ko ne se dienchi a oye se adumai ne mantria wahu na mami ya hwe ne ba do awie university owie aduma ni ho owie aduma ni ho enti ya na mi bisa se parliamentarians ni sa ye ni onyamfo yi a yetu abama won se mon komranchi enti me bisa wo ye no eno na mabunu begi for me ba kunja yeah 4 years or calling a man as gracia ya man cast for you discuss good account mucho hwe me ka kire Ghana ashe parliamentarians ni omampani nyina nkran se ya ntu aba ma mo se mo nkotena ho na mo ma mabunu mrewo ya tu aba ma mo se mo ma sitina mo nyemre maye yes enti tu aba ma me mabu mu nya se na mabu de kire na bi wu na bi de kire ye hwere mo nkwa keke ena ko hwe Brazil embassy
Turkey embassy. And we put a light, ching, your Turkey. Okoya down Turkey. Okoya then a war, Dubai. Dubai, you cry a cost to say a couple of Dubai. Dubai, a toy center, a Hoyan Koya Duma. Well, and so, Bressa, a big now video be a machine. A big coyano, a big share, Dubai baby, and a sabi and cram my knee and mamma, Eda. Someone who pays can be a bag I didn't. Well, and she a buying more money say, or did Yama be go a quamu, Amma, I will force to Bramo Brahim la chink. A January and none more saw him like Chessa, you must say a boom, and you be being almost Akuma Tom William. Well, a man is sacred and Yakupo cry the bitch yomoka. If you say, Yakupon a ditch me no man. Someone finds out among fancy. Now, so no more bet now, I use kind of move bottom. Near the bee, a bedroom, near the beach, Saha. Now, Merbu was sitting near Bredia. I know the end say, and ye nimwa Merbu Ghana. Ye nimbo. Hey, yeah. Hey, William Papa, Mr. President, Mr. MP, Mrs. Minister, Anyamia Falls, or Medical Credit. That may try taxi beam. Now, boy, need or Casao, a yaw so, or so on one to a bad da, or be catching a more barber woman in a say, or moon to a because of break, Wako school, or the application qua, and fat, Miss Remo. Application, I am a moon fat to who you know, no qua. I am on faster be ye, and ya for no man so, and she says she muka grandma and no cabinet to trust them at Dawson. I might dream one day, I'll buy you to need him with no. Make our say, Queen Vasti Foundation and so as ya, Sabri Media the Brena, and wake service, or Mona money 0548 302985 0548 302985. Me try more basis here, near to us. Of Mammy, Obapa, Obasono, I a friend, Reverend Mrs. Entry. Hi, Mrs. Shiano. Na, one Kasankasa Abrabo, a Bekra Beshe. Look, don't miss this program. It's a powerful one, and I invite you every Wednesday. Come and let us study together. Thank you. See you. Onuado for Osheme. Within the Bishop, Dr. James Kwesi Ado. Na mechu wadwene aba sembi ho. And they say, program for free Abba Attention TV. Ya to ni din Abrabo Asetena pa. Me pese wo twe wadwen ba program ho. Na e hira nkrofo bebre. Na your program a wo hwa, obesa hwe biem. You see, just watch it. Abrabo Asetena pa. Wherever you are in the world, it's a powerful program that will help you. Share. And your money dia ye say, ye kasafa asofo, eni omo nnwuma, asofo yerenom, aware mu nsem. Ai, na me say, me ne Osofo Maame, Obapa, Obasono, a friend, Reverend Mrs. Entry. Hi, Mrs. Shiano. Na, one Kasankasa Abrabo, a Bekra Beshe. Look, don't miss this program. It's a powerful one, and I invite you every Wednesday. Come and let us study together. Thank you. See you. Onuado for Osheme. Within the Bishop, Dr. James Kwesi Ado. Na, mechu wadwene aba sembi ho. And they say, program for free Abba Attention TV. Ya to ni din Abrabo Asetena pa. Me pese wo twe wadwen ba program ho. Na e hira nkrofo bebre. Na your program a wo hwa, obesa hwe biem. You see, just watch it. Abrabo Asetena pa. Wherever you are in the world, it's a powerful program that will help you. Share. And your money dia ye say, ye kasafa asofo, eni omo nnwuma, asofo yerenom, aware mu nsem. Ai, na me say, me ne Osofo Maame, Obapa, Obasono, a friend, Reverend Mrs. Entry. Hi, Mrs. Shiano. Na, one Kasankasa Abrabo, a Bekra Beshe. Look, don't miss this program. It's a powerful one, and I invite you every Wednesday. Come and let us study together. Thank you. See you. I mean, you are branch, me do, pa, tinende. Yedi sanse we have siwa ye kamido e mama wanu so bebre this way me ni omo eko omo kwa me so me kobi nti na wo say eyi ye kura ye esam odwuma
ne boy den ama adwuma na ye basa ye nyina ye ka ho bi nti na wo se ye de ho jim ate you outside daddy all say na mo ka country bia na Melbourne no aha no anko yie but no wo ye adwuma kakra bia okita sika bebre nti person bisa say leaving the country a on beko the other yin na ye better na. Okay, let me say one say according to the anyaboni according to etimi manipa konanim awo niema bebre mu enye sika nko aba ma wani bi woni niema bebre ho na I say who took kwan na wam fa kwan papa so am kwa obre pa na say wo de kwan papa so say bia wo document ye adwuma wo koye no but me discover o money but another thing so woman say Melbourne figana akotena manone bebre sana e was see who say Ghana ye dachi na ekofom because ama foforo so for use won sa je bedu ba bi no na nkokrafo ne merwafo na abu wo man we mu na yenya embabawa ne mranche omo ye din a metima ye aduma sa na ekoso wo sa aman no so nti no mo bie o makwan no eye kro no eye slave trade ni fa ni bi no eye kro no because kana wo koje no o de ba ha o besesa na ma wo si Ghana skana e bebre nti abre bia no mo da so a omo te wo so a omo di wo so nti kwantu de eye na mbo mu no okay just South Africa say one time me call na me bisa so for be invite and me bisa and say oh na mo kro mo de mo ntu kwan kro say oh no what for we don't travel na me say I didn't say oh everything is okay who go university crowd South Africa you chiaka okay obi a go university South Africa no ni na wo for entua school fees o aban na hwe school fees na aban say tua school for no kan nti one time me call Pretoria na omo ye demonstration me could decide say university for no say sika na aban omo asara once no and no so Johnson for binka ho and aban ni ombeka say so betu omo kan omo nya they have power so a omo ye ba bi kura Melbourne timi ko tena e browse free omo to internet no internet now so Ghana ha ebi ni ho nti aponto de ye now so e kwan pen so na Melbourne fa omo tu kwan eni nsunsu aso boni a omo nya no enu nti na ya na aponto na asem no aye bibi now so aponto de unya kwan na wako se wo ko akoye adwuma ba bi akoye adwuma bi e fan dia e de moa bapa eboa busu nti eno so ye eboa o ma filo o se daddy kan o se krobi wo ho a ye ntu kwan ba jo gold nyina the whole way daddy the whole way Ghana na gold wo pa oh yeah Ghana gold yeah kan we are the topper yeah ha na gold wo pa na na sa kro na mo gold ni mo kro mo kan na Ghana for there yeah presi ye nyina be kwa ko bu amamo edenti na me dance ni memo a wote amota woni amota woni nti na wotu kwan ne hoto no leti me memo me hoto me am tu kwan sa ye den na se kuriti ye ba sui wo hwe video ni bi wa bonten a na ahomete eya awra ho sempaa e ma ya kyekyere wom omusa ko omachi ne meme di dua eya awra ho sem na se ne hoto no woni memo a ama okoye den wo bi ma so ye beto aba ye hu se Ghana emabun na ebre wo bi ma so nti e kosoa mu gu premu de wo ba Ghana ye kosoa emabun ye beto aba bia ye ni nipa ba ye hu se country we se Ghana for ebre nti ye fo momra ye beto aba bia ye to aba ni we nso ye hu country Ghana for so a wo mo bre oh okay you say bia mama wa no e wo Kuwait o mo bre abato aba ni ye bepe kwan bi so akoso mo nyina ye do mo bada ye do mo bada ye beto aba ye do mo ba ye do mo ba be ready some mo to aba ye wie so dia sankofo die hu am ye na ye wie dia no mo atom ba bi o mo wo enti no emfasode no mo nya free youth no so na youth ni nya emfasode emfiri o mo so na se ye mpanifo no mutiri mo ye dene bibia bi wa ha ba egu ba kofo botom minimu wa wunni bi ubi bi ni abemu wa wunnya bi na nkobi ntue sika mfa ne be nko university na won tena fie Ghana penimu ben na ne ben adwuma wo ye
Ghana penimu be no se ne ba eni adwuma a oye nti Ghana ni ba betu kwan a mama ya ho kire na di ne ko bi ma so o so fa pa na so ba ne memu ade na obedi nti met na obi ma so na mabre nna mas we ni munyina aba Mami ti empani for na so mo boy YouTube aha mwa me metu kwan makwa na makobre e wo my foforo so na nyame ato me nsem kakra me wo kwa se me bi adwuma okro na amboa me na obi nya adwuma ya na asobe bu mami wana wale mekasa no kwasem se da emma ibi wo se oba time na titi ni mo re ma dia hwepa naka we university nyaka oba time so hwepa ni se ni pa ni benye bibia ye na kono so ma me no enya ho me eni ho no kwasem ye mpani fo mi hu se nya me su atwa ne jawo ana me timbe sa ho question se ye mpani fo ina wo mkuku wo nsolo nko eto da me aka sa no se sa anso no mo kono masofo awahi na dia sem no mo ka cho mo ya me so aduane jawo mo wo ni ya me so abo abra se nya me so wo ye mpani fo mu a wo mo be kai se sa mabuni na dachi oman no wo mo be ba be ye ni yi nti no wo mo ba twene wo mo ho abato ye tu wi akade na ye hwehwe ade a me hu se bia se ye hwehwa ye se adwuma ye nsuo sem ye kane asem ya kwan akwa ne wi eska asa wo muti ya wo mutwa na no pai obi ya wonye bi no na momo no ye wo no me bo no de tutu akwa mu a ema yutu no eho hai no owi esko a wonim se okonye bibi aye sa kwanto ya sema ye ke mame enafo enkwa ne bi bre edementi owi ye no ena akwa ne ye adwan bi kwa ye wo ha na ketwia na ye ka wasem se de etie ye ntwe mpo ebetime di na wo mo ye bi 10 months kra na ketwia ma no okoye obi akwa obi otini kro no ya akwa okoye obi akwa obi manso na se ye betwia ne ka obekọ enti media me hu se ye mpanifo no yesra wo mo se wo mo nkompo hwe wo machi no wo mo hwe wo mfiti ase ba bia Awurade atombo mo dutro na wo mo nkai se oman no ye daachi ne mebru no nti wo mo ye ho modern emo se adwuma enkwala ne risk wa wo mo betimi aye bi na akwantu no eso nti na sa Abrabo fon na de se akola no obi en control no ono ade ne mre ono ade ne na dwene e na eye de oye nti ne opebia e na oye ma yehu omsa na mo se biribi wo ho ye benefit say you ya ba pekan o mo ani wo mo hia senia sports ye no ni bia ya botwa menti se panu bia botwa se obese ohunu mbebu no mra na ye no mo kasa na ye nche o mo se ye betuma ka mo chocho di na ye kwa position ye be try be say obetin nsema hodo promises ahodo na mbebu yi wo maso ye di yo wo mo nye wipe minister ba ne ka na kasa no unya kwan no ye sisi edu assembly akaka upose wo fufu ma fight me wo masa yanso ye tu ya ye ni wo iti ye sey penifo ye abata ye dia mhihie sero mo se wo mo manya misuro kakra emro wo mo na ye nchene oman no dache ho san se emaburu na dache wo ba chichi oman no ye dase the intem visitors are question obi o akobre wo amono ni sa ne wanya sika kakra dia bebi adwuma na se bia ho kire na ye timo ha ne ntina ye de yensedu nyina abo wura adwuma no asɛ de bi misrew wo no ho ana asɛ bi nyame ato nsɛm kakra bibi kakra wo eye wa ha eboa ye no aya boa ye na ye so aye wa ha no so misrew a hwe no amfa wo sɛ du nyina awu na adwuma no misrew pa o se sesi aya ka amamu mpanifo no sesi aye kɔ ye papa asofo no ho ya papa asofo no ye kɔ mo bitwa me ho aba sesi a You see, just watch it. Abrabo Asetena, wherever you are in the world,
It's a powerful program that will help you. Share and your money be a say. Onuado for our shame. Within the Bishop Dr. James Kwesi Ado. Na metwe wadwene abase bi ho. Ene say program for free aba Attention TV. Ya to ni din Abrabo Asetena pa. Me pese wo twe wadwene ba program ho. Na e hira nkrofo bebre. Na ye program a wo hwa, wo beso ahwe bi. You see, just watch it. Abrabo Asetena pa. Wherever you are in the world. It's a powerful program that will help you. Share and your money be a say ye kasafa asofo ene omunyuma asofo yerenom aware mu nsem ai na me say me ne osofo maame obapa obaso no aye frɛ no Reverend Mrs. Antwi hi Mrs. Shiano na wankasankasa wa Abrabo ebe kra behwe. Look, don't miss this program. It's a powerful one and I invite you every Wednesday, come and let us study together. Thank you. See you. Papa, also. Yeah, pass off for Dawson Ghana, any ash of mammy for Emma, a Dawson pa. Who's the first in it? Yet the call a youth camp meeting. The Aqua say, be near bomb pies and so now school fees graham and multimedia. Papa person, Mr. say, I shop for no. But your moon empire and quan, I'm a youth never banner. And our camp meeting in Quan, I'm a dear local. I be and I was somewhere boy, Anna. Papa, wait over to you. Let me say, the Dickany now, so Nipa say, oh, Ahoboa, me a year pepa, a fetty, in a way. The Bible say, Fakwadafa, did a pum as a dachi unia when film. Ain't he no so ye? But let me say, I saw no so solo, a fambino, maybe more sorry no so kakra or family. And the ancient makers and say, I saw me beam and your munina, it be more spiritual aspect no from Munquani, Omumbra Yanko Campo, Nayako Campo, then receive, ya, you receive was and your deliverance of row. If you want an animal wrestle, a deliverance, I could see time. If you ukra 100 years time, I will be ukra, a bebo deliverance, I could see that time. And so, yes, so they were 1 year that. And she, Yamis Lanis and Castle for no. Your more body say, you for no, a boy manoa. I pass from say a bebon pie, a momo, you don't be for deliverance, you don't be for training, being say, Bible Muncha Cheno. Yen peck when being fat in some Juma skills. Entrepreneurship, Yanfamura or more Asetena. Main funds are solid bit is a way the body in Miss Reka. A solid bit is International Central Gospel Church. We shall Dr. Menzo Tabel. And Crawford copper pay sorry. The brave entrepreneurs. Because Papano or Chadia or Chawasania or the Bible or some no Barbara boom. Now the idea Duma and your own fast walk. Fine. Menkasa so for you know. But I was say I saw for be brave, you know, is missing as idea we say, Nyampa Bonkwan, a man or na common more. Now, so again, no more bad there. Again, not in a sasso bit money ye. And she and also by boy, and now, and your mammy and son, and a ma and maboom, it's me common, baby or motier, I saw your moko, and you fear moving more or more. Send a mamma cano, a better chapel and woofy. Number one, me, I saw your beco. You are teaching when I'm assuming. I feel you're teaching I'm assuming you know. At the end, I was ordinary inside. I was here at the end, so I come. In sorry, you have a conny a year, the chesson a year liquid soap. Yeah, be a chesson a tie and die. The chesson a year computer. Just say, send your canon. I therefore then. I barefoot. I barefoot. Yeah, I barefoot then. Yeah, I barefoot and dear, I bear you know. Young from where and then on their castle. Inchi and by 1 year, now so no, your bomb pie 40 minutes. 60 minutes in Kaina, I am functional more. A beboa, you say a prophet entry, none of me share not a prophet, a apostle entry. Michelle Wakoy, fool be was saying, a quamo, some mancas, Michelle, the full moon trap, you know a Bernardia. And say, hey, Papa in the Niabre. Well, and no, a babu be what a mug will be your friends, a mug boo, I saw the while.
obesuase ne edu ebro osuase ya enu abe osuase ya yesi na oye nti se abre bia me ka apostle Kwadwosafo asem o Ghana ha say ye nyina ye ntimi ye so no na nso kakra ye so ye betima ye a ye be kire ma bu ni omo mfa mo nsanye no eno so timi boa ye say mama wo hoyi e bia na asori kura no o experience be brave na wa kire ma bu no ebi obi wo mu asori no mu kura onim semna na de ade a ye di number asori ho no wa kire wo mu se nya ye semna na de ade nti nipa no ko school kura no wie wanya adwuma o kika nyama bi se ndi obetima ye semna nti ye fa enyuma ye so nhye mu ka ho enka npa wo no ya be boy Asempani babi we de wa ye mami ti asebo o se aya na empepi no obi ewura asori nim na sebi o siesie no ho a anase na ho siesie nya modi kan asofo ni di kan hwe ni appearance ne fe but ye nhwehwe adwumako a oye nti asebi no ho ayesan patro emwa bia ni wa e wo se mo de buasa emebui e wa asafo ni mu ana Pakasa no kwasem se ye wo nsoli mo hono ma baby asise ba de do mo tru kame de me hu se komo bie nyuma ne bi kra se de ye eye se sisi ano kame hu be nyame dwuma no enna ye papa no so do na akwa chiri YouTube said ye ke timi kada o modo mo ko bompa ye na de bia wa so ko ni sabante onkoma e de ne ye ya fon e boy ne de abo but de ne ye si na se sakradi bi school ensa no duma e ba pa ko Dubai na obi no no ye ketra wasi obalansin ya fa se be ne wa man ti no ko wasi se wonni Insanu juma osisa kuno ahonko dise e wono ye nton bibia wo kwan ho ne ye ai trase na dakai ne mom se wo bibia intine kaye mbabu no wo mo ko school no wo mo makwan no mo pa asor no ye nya botai se ebia samra ana se nyama we president na de chekere se wade yakora na dum na onye bibi de nsaye na ori ni school no nya aban dwuma ya fine sa se onya bia onye toso na emomu no de wasua e wasafo no no ode beye adwuma nkakra kope mo bra awurade be sane abehwe okay man nti sane aye ka ne de e papa no sorry on awurade do omo adum pempenso bi awurade atre bi ahye mu na de ka ebe sese enam se enye ba ko fo ne mom no ye titi se mai na akoma Kristo nti na enkoyese se erade enam odom so mama safo beti me bibi se ya enkoyese maso nko ne mom asafo bebia asori bia mu yuta na ni ti ho se opese ode ne nsa ye bibi no akwanya ho se otuesa se mano ye titi o mama Kristo enye me sa me no se enfri nsori awodo ni mu abeyede mama ya da se papa ya bra no ya e but first we dey maybe sir papa me come ma ho kakra sama papa na fi yan rapo mama wo se emeboyi ye nyina ye di sesi ye nyina di ye akodi se bi aban mo mpanifo echiri but aban mpanifo se bi o mo nti asafo bi a emeboyi hia kwato correction ho ya sofo ya na ase na o mo to correction bajo asofo ne ama mpanifo wa na we dwuma kese pai that's it. Very interesting. Mommy ni na we dwuma aha o de ko asofo da papa so ko kakra na betimi nso akase o ye yuta na so pese won ko asori a hwehwe asori papa ne ko hwehwe asori papa ne ko ensori ne bebre eboa yuta no ensori bebre eboa yuta no Gospel Revelation Ministry am boy yuta bebre ya boy yuta bebre obu o no mo kra na wo enso kra na ne be ni ne nchen enso wi a papa ne timi dia to no mo se
Obewie JSS, obewie SS. Unim to aso bi a ode na to aso a. Adwuma we wo ho, adwuma we wo ho fa oba ne bla na me mfa won kohyem. A oka. Oka nti woni akon no penko ade a ode akora ne ba. No waboa mo de akora akwa kohyem. Nti nya sori nyina na emwa YouTube no ebi mfi wo mokora. Eno ane ye nkobo mpaye. Ana se beboa me bibi wo fie. Ba dodo na so ye o mafam de de aboa YouTube no. Obeye nko ade adodo na eboa wo ma bebre so ensai ko akoma no. Yeah, I saw one year to collection. Why is it being any other to collection? I saw for instance, say, movie, Papa. Oh, I know the Mama Kaya. A solid people more morning pa. Nichi, and yet, ya said, yes, say, ye be balancing me. I buy any family, Nasa for so ye. Now, the ambition me Kakahoka cranny say, I buy into me and share a software a boy you from. Na omuntin sim na omon so wase na sa so fo no omuntumi ya adwuma no na mo famboa na che say amma aban kura bedding na ba beda aban so no na eso akata kakra papa wase me edwa ase ye papa apostle Joseph na ka aban so machine say ye de do bebre dia koma no na ma memu na mre wa do no bebre no. Oh, okay. This is very interesting. One of the question. I saw for you so Robe Bray, pray, Mebuno, Abrabo. Tell us a camp meeting, Quan and Mudiabeko. A PCC acquire bread, slow, Mumped Mamma and ye wati. Nayan so ye common day. Every night a bit. Mecca will say, anyway, catering service for now. A soya, Sria Sabri. Ye did you made Abrabo kama ena Queen Vasti Foundation sana me de bia manugu so ameka se ebriaso akara krabi ye boa ye ho ye boa ye ho a ye beko eye November enche di date ni ba betuda so support bia e de support me a ke be me de pa adwuma na edin pa adwuma we do fa to hu so in fact edin Israel. Now one thing a woman say your conscious camera DH, yeah. Then you go prison say camera DH kama Mr. Uteko simple Abrabo University Foundation, Mr. Say your quadra. In Shira na me de be brono. Anwode no ayede no esha. Tina me de me na egu from say. Odo anhodin kakra ebe bom say na last week me kai say entare o man entare wan kasa won tare entoma bibia obenye bia sika bibia mesro enye kwa da wate wa o hwe mi ama no ye medisa me a me de ya de yi so be support me na ye se na ye na bi ye be ko ye ma me fi no achi a na pamfo na afi ya trust every na ye me da se ene me din chi akese ma bieja MC bieja MC okay ni din no okay MC bieja o tudu ana pay me chia sister part who UTC ana pay me chia okay na me chia sister efenso enye me me chia tudu fu nyina me chia obi bia mami pachochia ida radiase yo pepe se radi na modern so dey edu empire won say enye enen kwa ne momu no ebe koso a radi ebe boa aso kumpena sense betimi ama yakasa eye danya yensem bedru abaya ni mama ye mano radi ati omo isufre nti via na mechia so for Francis Sata okay ene so for when some say radi shawo mo kantamanto ye wo taza opposite wa okay ko ma be mo woni to ade mechia ofo ni ni na mechia sa be kintom power ministry say radi shawo no no kase radi shawo mo so ene that is Yo, Melinchiama, one family of grace chapel for in Masafuma. Meba Isaac, Ameuga, Ono Yere, Melinchia Abramo, Melinchiama Meyere Suso, Melinchia Emma, Papa Bishop Albert Quason, also so Melinchia Abramo.
Attention TV for crew members, Apostle Entry, in Chiamam, and that was it. My power here. Na Mama Entry Bakope, Reverend Mrs. Entry Bakope, Oba, just say, Otrana Kunja Mudia, and your questions no the 2 miles say, not just a white green in number, chile, Mama Yamishra, oh, boy, Juma, Chiamunina, the Munina, Mongos Mamma Attention TV. Na buy money for so Chiamunina, Yaya Canada, the entire view. Na yɛsɛ nyinaa yɛbɛyɛ amayeye nti momwaye na nyinaa yɛnyɛ na Ghana fa no ntuma pamfura da mu nyinaa ase da mu nyinaa ase na me nso me chia odifo back to back patwa yɛ bɔne o aso ohu bɔne a ɔbɛka saa na wo yɛ papa nso a ɔbɛka nti ɔbɔ afa mienu nyɛ patwa back to back na ase kyira no e ma adwen kwa chichi da bi ɛno ano no aso ohu papa ɔbɛka ohu bɔne ɔbɛka odifo back to back Michia bebre nyame hia say odisa akwanya we amaye ene me cameraman nana ka ejesi fada nyame hia ba ena opambo edin de shada ka nyame hia bebre say mode mo say mo bre ebe eboaye na me ka say obe frɛ anywhere na say Queen University Foundation frɛ 0548 302985 me chama dofo a ewo amana no nyina me a me sister Faustina wo Italy atwonya me hia bebre me chia tema community 5 Mr. and Mrs. Marfo tema community 5 ebusuafo nyina me chia nyina kofo biafo nyina me chia me na agape down me bro no amete so me chia me bro krofo wa amantem ho nyina me chia so ma me nye me chia mo pa ena masafo ma nyina so me chia mo ena tudufo nwa nyina tudufo ma me ne mu nyina hey Mama 5 mo bo adwuma mo hwe yen so ya me hia mo bebre da se ne ye be hia na me hia se da se ne so ne ye be ba nje e chenkui be sro je bre na twen ya kra mo ye da se eni omunyuma asofo yerenom aware mu nsam ai onuadofo a ohwe me bidin the Bishop Dr. James Kwesi Ado na metwe wadwene abase bi ho ene say program foforo yi aba Attention TV a ya to ne din Abrabo Asetena pa me pese wotwe wadwene ba program ho na ehira nkrofo bebre na ye program a wo hwa a obeso ahwe bi mu. You see, just watch it. Abrabo Asetena pa wherever you are in the world. It's a powerful program that will help you. Share and money be a say ye kasafa asofo eni omunyuma asofo yerenom aware mu nsam ai na me say me ne asofo maame oba pa oba so no aye frɛ no Reverend Mrs. Entry hi Mrs. Shiano na wankasankasa wa Abrabo ebe kra behwe. Look, don't miss this program. It's a powerful one and I invite you every Wednesday, come and let us study together. Thank you. See you. Onuadofo a ohwe